ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badam, nakisao ka din ni Kwarogan ka. Apay, anya ka ti bagana ya. Matmatay ka nung araw, dagiti maisda ijay baba. Kaya't nati makipasusop iti danom, tasibugan na. Awan, mate. San kami pa mo nagkita? Amangan no may makisarita ken ka inton malaw. Saan ko man ngay paidam ti danom? Ngam no kanayon nga agpasusop. Siyak ti maawanan iti danom. Sapay naglawa ti kamaisan na. Naitangarod kay. Imbis amapnag ti mulak iti danom. Makiala da pay laang, mate. Ngam narigat mat nga rod no ipaidam ti danom. Uwin mat kidi ah. Makibingay ah. Ang salakit akanayaw. Day, apay nga burido ka naggapo iti ayang timulam. Malaylay dagiti mulak. Awa mo pangalan iti pagsibog. Ay, day tati parikot dagiti manalon. Ay, awan pagsibog iti mula. Ay, imbag ni pare badong ada pagsibog na. Impakali na ide ti ubog. Pinalawa na. Isu nga ado ti danom da pagsibog da iti mula da. Ay, adayo nga min ijay. Sana ka makapasusop. Ada kumamot ubog iti masakupan ta. Tagpakali ka mo. Ay, wala. No, ada kat, hindi pa nagpakali ak. Ni badong tinagasat. Ngamen, adda ubog iti masakupan da. Nay, awit mo mo ti hos mo. Kwarab. Ay, tataba daw. Makipasusupak man iti bubunyaw. Iti may sa kondisyon. Anya nga iti kondisyon. Masapol nga iti aldaw ti Lunes lang. Ken Biyernes ti panagpasusup mo. Siyak mait iti daddo mga aldaw. Saan ka di mabalin nga inal daw ngagpasusupak? Ay matimod ah. Awanan ati mabate para kanyak. Kasano mga iti mulak. Kasta ka day. Sige, umanugot ak. Basta makipasusupak. Saan ka ko mga ibingayan iti danom kay? Sayang mo timulam, no sana masibugan. Ay, thank you tataba daw. Nagapukan samot di taayan da ka ba dong kwarog. Un kagawad. Inak man impakat ti huskaw. Nagpasusupak man iti danom na. Tapno saan amalaylay dagiti maiskaw. Naggasat ni kabadong, dadanalawa a pagpasusupan na iti danom. Isu nga raw. Yung baglakid dahin, takayat na nga ipakat ko ti huskaw. Sayang kat ko mati mais mo, no matay, gapo iti kinaawan pagsibog mo. Mangurugi nga rodin nga aglaylay dagiti adda iti igi da sana masibsibukan. Ado aman nalon ti maperdyan, no kastoy nga awan tudaw. Nakirang ti danom. Pudnot ako na kagawad. At dala ko masabali pagtrabahuan no kastoy nga awan to daw. Badam, mapanta ka di agsibog iti mulat ha. Ay kitwa na. Hindi kalman na nagsibog ni Kwaraw. Siyak mat ita. Pag sinublatan mi ti danaw. Mabitla ang taalaak ti timba, tapno saan amasayang ti danaw. Adda magkidi dagiti lata ijay ah. Pagtaya, sakbay a pagsibog. Usaram jay lata, ta usarak mat ti timba. Minta ka ruday. Tapno makadutay ti masibugan. Masiguradong kaday analpasan ni Kwaraw. Ay, basol nan ano di na pinalpas. Basta agsibog ta itang aldaw. Nabababa ti kamaisan nangam data. Nalaklak ka sumalog ti danom ijay mula na. Pagmayatan na no nabababati nagmulaan, ngam iti paggapuan ti danom. Nalaka sumalog ti danom, tuya! Na! Apay ngay badaw! Awan mat danumaon! Ay, kapay ngay! Ay, naglukan. Pugkawa man ti sinalbag ako araw. Kwarag! Apay ngay nalam amin na danom ngay! Ay, unak no saan ka nagsibog kita tataba daw. Saan ka diya nagtulagan ta? Doan niya nga aldaw ti panagsibog mau? Ay, saan pa nga na nasibugan namin na maiskaw. Ay, oras saan na masibugan. Tasyang ba't nagsibog itang aldaw? Mabiit lang tata. Anya, mabait lang. Sakit ti malaylay ti mulanan. Katsika na lang tao. Mala, ikatamon ti husna, tagsibog tamutan. Uray basit ti maisibog ta, tabasit mutan ti nabati adanom. Ay, aguray ka nga raw. Taik katag ti nakapakat a house.
Sinalbag ki di dahi ta akwarag. Ay, masurunak kini Kwarog. Imbaga ni Badong ko alunis lang kan biyernes ti pa nagsibog na. Nagsibog ki dahin iti rabi ay. Anya, di na sinurot ti saritaan nyo. Saan nga rod maray? Iso ang masuron ni Badong kaw. Ay, anya nga iti inaramid na. O di inikat nan ati host. Tawan mo't pagsibog main. Ay, nagloko na Kwarog. Nuulitin na pay. Saan min apalubusan ang makipasusaw? Ay, naalalanan no saan yun apalubusan ang mga la iti danom. Kinaasyan ni Badong ngam di namot kaasyan ti tao. Ay, dayjay ti klase ti tao at tulungam. Ang takawan na kapay. Ay, paspasensyaan yun, ani Kwarog. Nawan utang na anay baganakaw. Bakit ka nagagalit? Imbaga kinikwaraw, ngay katan na ti hos paray. Tay sumitan ti mangibos iti danam. Ngam di nalata ikatay. Agsibog iti rabi Di pagsaritaan nyo iti nasaya at para. Pinasaaw, ngam awan dagdagan na. Anton ko nay. Pare, di ka panunod iti madi. Mga no paggastusan pay. Ay, ura ang gastusan paray. Oh! Manumala ti bayat ti hos ngay. Ngam numatay ti mais ka. Nangingina ti gatan ti mais ko paray, ngam iti hos. Di mo pagpupudutan ti hos na. Maaladay ta iti nasaya at asaritaan pare. Una ngam di namit amutin na saya at sarita paray. Ha? Libasin na ti agpasusop iti rabi Ket kasaritan to. Ay, bagakin ko na. Tagbatag ti hos na, no di na pala ikatay. Papanam katrabein Badong. Nakitay, no dagpaspasusop iti danaw. Tatagbatag man ti hos ang mangibos iti danaw. Alwadam kit di ang mga nuad da makaapam gapo iti danaw. Talaga nga agungetak, no damanin magtaktakaw iti danaw. Malaylayan ti daduma amais. Kanay, nagringatin ti daga. Awanin na, matayin ti mula. Maganan nagkaraw. Liklikam ti makiapa. Sana nga agsapsapol iti apa tuyan. Tilang agtatakaw iti danaw ti kasurungkaw. Awan tumanin pagsibog ko no pasusupan damin. Apay, numangayab ka iti kadwam atanaw. Awan nga ron mayaban. At ayaw mo ti pabalay dagiti daduma at anaw. Mala, nakal. Dangag paiso agpaspasusok manin iti danuma. Kamin na doon nga imbaga, hindi dakdinggay. Ay tagbatik man langin da ito'y ahos. Uray bayadak, may pabayad da. Aday ta. Tatagbatay. Tatabataw! Ano ba tagtagbatang magtantihos ka? Saan ka din ngayon bagaking ka? Ngayon katam ti husmaw, tagtatakaw kay titanam. Danom lang, ipaitam mau. Lain nga. Ikatam ti husmaw, no di mo kaya tatagbatag amin, naging gana iti baba. Saan mo tagtagbatang? Iguyot ka. Ang balsan kanto may. Ay, padhasa ma. Bayadak tinaputin na husmaw. Mala, ipanaw mo, dahil tahus mo dito. Ipanaw ka. Ang saan ka ngagsiguradaw? Bumalsak no kunak. Bumalsak! Takon dito yung sirok ti kayaw. Anak kay baudan tignuang ni tatabadaw. Tagbatag magtatali tinuang na. Anday ta. Naputa dahin. Tatadakit iti tali tinuang na. Kita, kumano pang birbirukan na itinuang na. Pumanawak dito yan. Nagpasusop ka di manen iti danom ni Kwaraw. Uy na. Ay, masuro na. Kaya tinagbat ko na, tihus na. Di na ngamin ikatay. Imbag ano saan kayo anagapa? Pinagsasawa ka. Kaya nakita na, ti panang tagbat ko itihos. Anya nga'y tinaramid na idi tinagbat mau. Inggoyod na tihos na. Ngam ko na balsan na ka daw. Kasano ko matipa ng balas na kan ka? Ay, ka mo ah. Basta bumalis to ka daw. Ay, pag madyan na, numang dadaal ka iti alikaman ti tao. Napilitan naklang ah. Gapo iti aramid na. Naminado nga imbagak nga ikatan na tihos. Ngam nagtangkin ti ulo na.
kasanungay no adamot tagbaten na nga alikamam. Ay mang timpla ka man iti kapita, mapanak iti barangay hall ita. Day, itaman pa'y amasapa ka amapan ije barangay hall. Ay, ada nga min bilin ni Mayor, masapa kami amapan ita jay. Ada meeting yu ita. Uwan ka ludong mo. No kasta, mapan ka nga umuna ije barangay hall. Sakbay nga agpaili ka. Uwan ata, dapat dagasak iti barangay hall. Ala nga rod, ang mga numaladaw ka pa'y. Yung kamambasit mga yapititanod to yan. Apay titanaw. Mapukpukaw ginwang. Napugsat mo titalina. Hadalaki din ang tadtad titalina. Anya, natadtad ko nam. Ay, saus. Saan nga taaday tatibalos ti tinadtad mo ahos? Ha? Kasta nga tangag pa isaw. Ay isulaki di timbagana. Nga damot tadtadan na ako kwa. Ay, kasanon dyan, Wang. Masarakan pa'y nga ta. Yung kagpatulungan na ka nagititanod. Tayo nakmat agbiraw. Sige nga raw. Ingkan, tamapanak mo tin mga yab ititanaw. Agsawar tayaw, tapno masarakan no napnapanan dyan, Wang. Ay, no nakabulos tinwag mo pare. Ija si nagtimul-mula ti pangkitaan ta. Mga no, ada ija amang mangan itimula. Napanakon pare. Aw! Ng padasin taman na mapandita ka maisan ni Kwarag. Barang adda ijay. Kaduan kan takasi kamay. Mapanta. Apay nga min, adi mo impagod analaing tinwang mau. Impagod ko pare. Angam na pugsat ngamin titalina. Ha? Natagbat laki di dayay. Natagbat. Mano ngamin nakapugsatan. Ay! Ano na mabalin nga isilpaw. Kasi numutawan na kam na ngay anang tadtad iti talitinwang mau. Unya rad. Idi ngamin nakita nga paspasusop ni Kwarog iti danom idirabe. Tinadtad ko ti husna pare. Yay! Nalabit nga nagibalas. Hey! Apay nga min at tinadtad mo. Ay, intan. Barang adamot lang ija si dagtinwang mo. Makitag ti makikitag iti kamaisan ni Kwaraw. Ay, sus. Hey! Uwan pare. Jay mutluang ko pare. Ay, na. Nabnabso ka na nga iti mais ni Kwaraw. Di ka katawa ah. Dayayan. Nakitan ni Kwaraw tinwang amang mangan. Mapanin iti talon na. Sino ba tanwang? Tagtagbatan ka na Ops! Do not! Sana mabalin at tagbatan. Ay, saan mo nga iraman at tagbatin tinuang ko Kwaraw? Sinalbag day tanwang mau tataba daw. Kinanamatan ti maiskaw. Ay, kat ipabayad mo di tanuang Tay sumit tinangan. Dahan mo tasyak. Hindi tala kumanwang mo ti tagbatan. ay. Iti dayta sa kaawatan asikatin ng tagbat iti talina. Ustuak. Amanos kami lang tinagtagbat na ti huskaw. Ay, Imbagak king ka, bayadak ti husmaw. Ay, kat bayadak Mano ita ti bayad ti husmo Bayadan pa ti maiskaw. intayo iji barangay hall. Agsasarita tayo ijay. Anda tayo dito barangay hall. Sikatiin muna ating magbat paray. Ipalawag mo no apay. Wan pare, pinalubusak ang makipasusop iti danaw, babay ni ti house. Nagtulagan mi ti aldaw, nagsibog na. Ang dinamit sinurot, tamakad adumay. Sakmitin ti mawadan. Apay ngamin at tinagbat mo ngay. Imbagak ngay katan na. Ang di na pala ikatain. Ay kat nasuruna mo tin na paray. Tinagbat kan. Yay. Uray nga minarabikat, agpasusop iti danaw. No kasta. Bayadam ti hos at tinagbat mo. Sikamot Kwarog. Bayadam ti tali at tinagbat mo. Kasano nga dagiti maisko akin ng tinuang na. Sana mapantinwang ang mga iti mais no di mo tinagbat ti tali na. Ay, loko kayo adwa. Saan nga iti alikaman ti pagpupungtutan niya? Mabalin mo ito pagsaritaan niyo. Iti nasaya at awagas. Apay, awan na kami yun. Ay, my goodness. Good job, Kapitan! Husto takunam. Saan nga iti alikaman ti pangipapasan no di kat pagsaritaan iti nasayaan. Ala sigay! Didon tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan
radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Oy, badong, agreeing kan. Aldawon, ingkag trabaho. Ay, unay kamit din na ya. Ring ka ring. Santo pa nagtaraw niya kawitan. Anya saan ang nagtaraok? Kano namin anon ang nagtaraok? Jak pa'y dangag. Oh, denggaw. Saan matakawitan na jay? Upa day jay. Masapul pa'y ay akawitan ti agtaraok sa kabumangaw. Ituro ko man pa'y. Na, apay, saan ka ama pa nagtrabaho ita? Naumakaw nga trabaho. Siya mula siya kon. Si kamit din ati agtrabaho. Maray, umayak man gumatang iti kapikan asukar. Jay kalalakaanan tawan kwartak. Adda ayamot kalakaan. Kat no nangina amin nagagatangan ita. Sang-sanga pulo a pisos mo't ngamin to'y kwartak. Adda ayamot magatang na dayta sa nga pula pisos ita apanawan. Apay, saan amabalin a 5 piso a kapay? Kan 5 piso nga asukar. Sa nga kutsarita nga asukar ti magatang na dayta 5 pisos mo, maray. Kan sang kapirit mat akatay. Ay, unay matang. Ngay, bagbagak lang tipod na. Hay, problema ita ni badungkaw. Kasi madot mat ngaminon nga trabaho. Anya, apay nga meng. Apay asim madaut. Diya mo maray, itay ririingag, di na kayat ti bumangaw. Iso nga aging ga ita, nakaturog pa'y laang. Nakaturog pa'y laang kat alas 9. Kuna namot asya kanong tagtrabaho. Anyamat ka ni Tata Badong makisarsarita. Aldawan, awan matlangan. Ibatit ang aminin ni Tata Badong. Kitnulakad dagiti babbaraw akas kadataday tawi. Apay ngamin asumurot kitlaklakayanan. Kaya't nakanungarod ti umubing tirik nana. Isu asumurot kadata. Umubing pay lang met aya tirik nana. Kat dudugan matay. Ha? Isunday ta sumungat, Chip. Way, siyak na ito'y kwaraw. Na? Nagpurma ka matay, Tata Badong. Brush up ta buhok mo. Sakit, lalat ta jacket mo. Kan uray ta sapatos mo. Lalat mo't lang. Na, inatiw na kami, Tata Badong. Nakachinilas kami lang. Dahil yung jacket ka, lalat ni kabalyaw. Dahil yung mat sapatos ka, lalat ni baya. Kunakon ka, puro lalat. Ibatitan ni Tata Badong. Ha? Apay nga ibatita? Itarayantan. Apay nga rin nga ibatita? Kat natartaraki mat ngam data. Ay, kanya kayo di pagsasaritaan nyo nita. John, tumaraitan. Inta nga rudan. Nay. Apa nga ating maray kayaw? Di na kibati Sumurot ang kada kayaw. Talo tayaw na babaraw. Nagpartak ta ating maray, Chip. Imposible mat ano makataray pa lang ni Tata Badong. Saan natan ang masurutan day jay? Sumurot kit dahin katlaklakayanan. Di lamabay na niya, Chip. Kundi sa pataws, dinto ta data, nakachinilas talang. Natartaraki kit din ngam data, intan ni jayan dagiti adu a checks. Wala, Chip, intan. Nay, ada kayan. Ha? Kunak man mo tumartaray kayo pa lang. Tata Badong! Nakatugaw kamot di ta igit ti kalsada. Kaslasan ka na bannog. Santa ka may tarayan. Uray no lakaya kaon. Naparpartakak pa lang at tumaray ngam da kayaw. Chip, pag-nervyos ka umulag dito Nagado ti chicks. Apay kung mga nervyos ka, umay kakit din.
Uray si ka. Agner-nervous kan sa amat. Naglamis mat day tayo imam. Kat nagadumat ka namin ti Jenks. Sapay nagpipintas na amin. Umunag tayo na. Kanya nga tararamidin nyo ni Taridaw. Mala, sumaruno kayo. Ni, imunag ni Tata Badong, Chip. O nga raw, nagturidan na ito'y alakay. Ni, inasit ka na dagos na kiti babae. Kaya gawit tansan. Kapay nga gawit ta. Pagpadpada sa mat nagner-nervyos. Papanan nyo nga, yung may kayo na. Agawit kami, Tata Badong. Kapay nga gawit kayo nga. Kahit nagtutungtungan tayo, maumay tayo nitay. Nag-nervyos kami, Tata Badong. Di mi kabailan. Agkukot ti tumang ka. Iso agawit kami kani Chip. Maray, apay ngay asim madut ni Badong Mau. Ay, jakman amukan kwa na, maray. Imbaglakit din tanagagutlak tan ni Inteng. Ay na, no ginagatan laeng, awan makunak ni Kapitan. Talaga nagagat. Agasam man, tauray lagrabrabi iji barangay hall. Nangig mo, Maray. Ay, kuna ni Badong kao na umakanaw nagtrab-trabaho. At dagaya mo't pa kaumaan di tao ngagtrabaho. Kahit, anya nga ti aramidin ni Badong mo, marito yan. Ay. Tadilang kayat ti agtrabaho. Jak amuman no sa dino ti papapanan na. Takanayon mo't anakapurma, nakabangbang lupay ti kastaunay. Ay sos, amangan mo't numapan ag-checks. Ay wunan niya. Amangan no kastang agpaiso. Ay saus, dinar aramidan day ta kukumaray. Ha! Narigat no siyak ti makaungal. Nagpakada kayo kanyak amapan kayo agaram. Apay nga itada kayo mat itan dito'y barangay hall. Kuang amin, Kapitan. Nalpas kayo ka din anagaram. Saan kami ang natuloy ang kail? Na. Ay, apay nga saan? Ag-nervyos kami mat ngamin. Idadda kami ija, ayan dagiti babalasang. Ha? Ay, agnervyos kayo? Wanang kail. Pero may tinervyos may. Ay, napipintas ka di dagiti babalasang. Iti napananyaw. Wanang kail. Nagsisiksida pa eh. Ay na! Nagpupudaw da pa'y akap. Ay sus! Pinanawan mi dyan ni Tata Badaw. Imbagday dyan lakay tasan ngagnervyos. Ha? Sinabat adagos dagiti nagpipintas a babae. Ay, simurot ka na kayo ni Pari Badong. Wanang kail. Kat no nakatartara kay. Kadigdigos na. Ay. Nagdigos ayamat. Linanaan nan salang tibok na. Iso nagsilang. Kadigdigos na. Kasanong nga mo akadigdigos na. Di mo ayan nakita. Inangot ko ti kilikili na. Katawan ang lit na. Naa. Ay, na yun aya. Nagkapukan sa mat, di tatirsinan ni kagawad ko anang. Ay katwin napanak man nakiistorya kadagiti kukumarek. Naa. Anya man ang titapik. Ay, di man kumparim abadong. Simadot kanumanan. Mamati ka mat. Kat nakagagagat na dya kumparik. Simadot nga ruden. Ni Marito yang tinagistorya. Saan mo kit di apat yan? Ay, kasaritak tuman. Intun makitak ni Pari Badaw. Iwan bagbaga ang manday jay akong parem. Nasaya at mo, taimay ka dito'y balay, Kapitan. Umay kuman bisitaan ni Pari Badaw. Ay na, adda di taunog, Kapitan. Jak ammo tinagapuan na. Ay, ba man, Pari? Bagbaga akman ni Pari Badaw. Wan man, Kapitan, bareng denggan na ka. Bagbagaam tasim madutan. Mabit laeng tayabak. Ay, Badong! Rumwar ka dita, tadda ni Kapitan. Badong! Bayamon, Mari. Adan sa matultulang na. So, di na mangag. Siya kaon, di mapan iti ayan na. Agsarita kami man. Apay may kaparay. No may nakbagbagaan. Agawid kan, tasanak adumgagking ka. Ura niya pa iti bagbagan. Kunakla ang mat nga umay kabagbagaan.
Apay, saan amayat dayjay? Ha? Kitwin. Awan mo tararamida kadagas pare. Apay, puno anapan ka iji ayan dagiti nagpipintas ken siksi a babae, paray. At dadita nito yan kaw. Ang mga numanggag na titungtungan ta pare. Ay, at ijerwar, paray. Aya. Ay, wen pare. Pudnaw. Napanak iya ang tinagpipinta sa babae. Ha? Na, nagpupudaw na siya. Ay, nagpupudaw. Ay, na. Iso ang nakaragragsak ka. Ay, kitwin mo ta pare. Kaano kan tumanan nga agsubli doon? Apay, kaya't mau nga mapanak manan niya pare. Una, umayak mo't pare. Sige, umay ka. Ay, una. Dua ta alakay amapan. Ay, di mo ibagbagakin ni tuyang ko Naskin asaan na maamuan, pare. Ay, ura ni Banang. Nasken, adi namot maamuan. Kahit kaano tangay amabay. Anya ngay, binagbagaam ni kumparim Abadong. Una! Ay, sus! Nagatidog nga ron dagiti pamagbagak. Kahit, anya ngay ti kunana. Kuna na nga agsingsingpit ka no. Kuna kun kat, sika at talaga ti denggen na. Ay, nasken lang adenggen na ka. Tano saan? Ay, sus, ang mga noon da maaramid ko asaan anasaya at na. Nasaya at tamabagbagam ni kumparim Abadong. Ay, di nansamot nga min amuti at aramiden na numaminsan. Ay, imbagak pa nga aggagagit. Anya pa'y ngay, dagiti imbagam. Agsingsingpit. Nasaya at dagita nga imbagam ken kuana, inteng. Ay, ayan di ko araw. Apay abirukam, Ay, ibaon ko man asumakdo iti pagdigos ko intun bigat. Ay, idadangan nakto iti pagdigos ka. ay, uray haklan abang aran anakang akayat mo ti agdigos. Na, Wen, idadangan kanto. Aw, John. Apay ngaglamlamang ka di tapuun ti akasya. Kwa. At nakita ka na pintas a chip. Inisuman nakit din. Inisuman nakagayam. Apay ngaglamlamang ka ngay. Mabainak namin, Chip. Chicks, kabayin mau. Unay kamatay. Kastuyak na makakita iti chicks. Agnerbyusak. Kasano ka nga makaasawa no kasta? Ayan na ngay, dayja, chicks. Nakadayawn. Dayjay now. Miss! I love you! Itam lang ay pukaw. Nakadayawn. San na namang ngag? Ay, abanak man ni Uncle Kaw. Mapanak pa iti balay ta. Antay, karakar naman. Ita mampay, anagdigos ni Uncle Kaw. Bay amon, saan kalatan nga agtagtagari? Dansamot papanan na. Siguro Sa dino nga iti papanan na, antay. Ijay siguro barangay hall. Ay, maksayan mo't lang ang tinaangdod dito'y barangay tayaw. Apay, sa dino ti papanam, inteng. di barangay hula. Kasta unay ti panagsagaysay mo Na, Uray ka lamang likaw-likaw di tasangwanan ti Sarmeng. apay, di mo kaya't anabagloak. Ay, yawat mo madya sapatos ka. Na, saan sa mat nga ije barangay hall ti papanam? Na, ijay nga raud. Apay, ada sa bali apapanak. Ay, Nay, naka-isputing kabut pare. tituras si kamit. Naka-spooting ka? Oh, Padpada ta. wala. Ay, niya nga tiurorayin ta. Intan ijayan dagiti na pipinta sa babalasang. Wen pare, sa bali ti pagnanta. Tapno awan makakita ka data. Ay, wala. Ay, narigatan. Amagan no ada makakita. Ni badungkaw pimanaw manan ajak amaw no sa dinaw tinapanan na. Ay uray mo't ni inteng. Pimanaw. Ngam ko na namat amapan kano ije barangay hall. Kano naggapo ak ije barangay hall, mare. Katawan mo't ijay ni kapitan. Awan ijay? Awan, mare. Napanan na nga rod. Maray, saan nga taan nagkuyog da kapitan kan badungkaw?
Napananayan ni Badong mo, mare. Day tatijak amaw. Awan ni uncle ko dita balay da. Amok Awan mo ti barangay haul. Amok matlaeng. Apay nga mo mamain. Nakita gayam ida kini Tata Badong. Nagpaili da. Ha? Ay, inak ibaga dagos kani antay. Apay nga ibagam? Una, tangdanan nak ni antay. No ibagak no sa dino tinapanan ni angkay. Ay, sus! Pudlutin ako na pare. Talaga ang naglalapsat na giti babae dito'y. Kunak to, magking kamari kay. Ay da, hindi pa'y kumagay ta dito'y. Kat oray inaldawin tanak, di umay dito ino kayan mo paray. Ha? Ay, saan ba't at 60 bakit kita ko? Ha? Ay, bakit sabot tayo? Agura ka, naperdin sa mutin ti matak. Ay, sus! Ha? Ay, wait. Bakit anagadaw, tikuret-retiro pa na? Puraw, dagiti buhok na ba't paray? Ay, sus, hindi ba nang nagdapare? Ha? Kasanwa na surutan na kayanta. Wait! Ay, banang dungaw. Ay, sus! Wait, kunak! Ay, Awan ti ano asao. Wait! Di ka pa'y labumangon dita, Badong. Kaya't mo tagong utak manan. Nunay ka ba't tuyang? Kita manakasukata ka na mapanadya trabaho. Nasayat mo. Ay, ano may ilayat-layat dahi ta binalsig Amaw, no anya ti aramidak dito'y binalsig, no di ka mapanagtrabaho. Badong. Ipang orko kan ka! Ay na, Tata Badong. Nasken akanayon ka nga aggagat. Tapno adda pagbyagyo kinina na to yan. Ala sigay! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May supply asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman ka rin, itingkay panagdingat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagmayat ti makimarites niya maray. Wen nga rod, mare. Saan ama puputan ti oras? Katnay, panagluluto gaya man. Alas 3 pa ilang met iti malam. Agluto kan. Ay, nay, nasa papay ngagpaiso Panagmimerienda ko ng kidiya. Ay, wen gayam. Dandanik na lipatan. Ay, anya nga iti mamerienda dita balayaw, maray. Awan nga rod. Iso nga ayabak ni Kwarog, tamapan gumatang iti meriendaan ta. Ala, payapayam nga rodin atanay, medyo mabisina kaun. Aguray ka, tanay. Ada lumablabas anangisit avan. Ha? Nangisit avan? Na, abay anakigtut ka. Ay namaray, agal-ala iti bakit na ita. Anya? Aglamang ka, darasam. Ay, kunak man no ubing laang talalaan da. Patigayam bakit itan? Ay, saus, delikado ni Mariko anang ijetirsina na. Na, ay, alaan da nga ta. Apay ka ta sa anang ka baka mutang. Katno ba akmat? Kwarong, nakitam ka di jay nangisit avan alimabas dito'y balay. Apay ayan, tay. Katno naglemlemeng kami kaninanam atuyang. Ha? Apay ang naglamang kayo? Katno agal-ala iti bakit dayjay avan. Sana ka madanagan. Bakit mo't gayam ti alalain da? Ay, ingkamankit di kitaan ni Marikwanang, no adda pa'y di tatersena na. Apay ang tay. Ay, amangan no inalan jay nangisit avan.
Kagawad ko nang. Kagawad! Oh, wadak dito. Yang payaya. Ay, nasayat at da kagayam dita. Umay kakitaan, no adda ka pailang dito itirasinam. Ka, sa dino kumaaya ti papanak. Kat no adda ka no van nga agal-ala iti bakit. Van nga agal-ala iti bakat. Isumati ko na ni anti kabanang. Nay, awan mo ti kasta nga mau. Ay, agan-anad ka kagawad ko anang. Ado ka nun abakay ti inala day dyan nangisit aban. Ay na, nangisit pa imot nga rod awan. Apay, uray nga tabaak, alaan dalata. Kunamot ni ante ka basta bakay. Nay, nangisit mo't awan day ta lumabas di ta kalsada. Ay, aglamang ka kagawad. Iso day ta dyan agal-ala iti bakay. Ay sus, magkapadahanag. Ay, badaong! Badaong! Ay, abaya! Ay, makapadanag kamay. Ay, nailamang nak badaong. Naapay aya. Basta ilamang nak, darasam! Kapangilang mga kinggangay. Ay, nagbayag kan, kat daytan di nangisit avan. Ada nga paiso nangisit aban dita kalsada. Si Mardan dita higay. Agbirbirok dayta iti bakit nga alaan da. Ay, sos, ay narigat ay nualain na ka. Awanin natin ang luto ti kanak. Ay, umay ka, taisil-sil ka nita kabinay. Ibagamot ano awanan di nangisit avan ang nagparada di taigit ti kalsada, kwarog. Ayun gaya man niya. Nalipatak matan nga imbaga. Awanan dyan nangisit avan kagawad. Ay, si kakit dimod. Ay, nagbayag mo nga imbaga. Kanagrigat aglamlamang. Kapampanaw na lang, Mike. Adda ka di tao arimwar iti van. Tawan mo't nakita ka rimwar. Inasitgam ko maa. Jakayat ngay. No ngay sakti alain da. Kasano ko maasi ka? Kat kunamot abakat laang ti alalaan da. Narigatan ti may ramraman kagawad. Ay, sa dino ngayon tinagturungan da yan nangisit avan. Kumusta nga tanda giti padak ababakat? Tuyan! Hoy! Rumor ka dita kabinitain. Awanan dyan nangisit aban. Sigurado ka nga awanan. Way, nawaday, nagpadaya. Ijay ti pagbirukan na iti bakal. Kit bayam tado ti bakit ijay daya. Apay, talaga bakit lang, talalaan da. Katun mo, bakit lang? Ay, pati ko malakay mo ito na. Taalain da ni parinteng. Sigurado nga da di barangay hall na ita kapitan. Yat mao nga alaan da ni kapitan. Asino ngayon ti kapitan tayaw no alaan da? Ay, ka-automatic asa ko na. Ay nabadaw daksang gasat. Napaay manunday tang arapaap mo. Tabakot laang tal alaon da. Di ba nang? Aglamlamang ka kaday. Ay, wen kwarog. Ay, nakita nga mi dyan nangisit avan. Rumor ka ditan. Awanan dyan van. Ay, nasaya at matno kasta, kwarog. Saan siguro nga agsublipay dito day dyan van antay? Day, apay anak ko nam ti kasta. Una, tawan makita da bakit di tayo amaalad ha? Ay, wen tanaglamang kami ababakay. Apay nga tangal alaan dati babakay. Anuan da nga ta? Day tamot nga rod ti dakkel aburbor sa kanyak. Amo nga tan ni Uncle ka, ti may papan iti nangisit avan nga agal-ala iti bakay. Kuya, kapana ko na di bangkat. Sumurot ka. Na, amom nga addavan nga agal-ala iti bakit parwaran na kidain. Nay, apay, saan mo kayat sumurot nga agbangkag? Ngam no mapan ka makikaro baka dagiti ko kumarim? Awan may kabutang ma. Narigatan, taadan dito'y kabildatan jayvan. Apay, kayat mo nga alaan da. Ay, saan mo ta? Di awanan, dituyang ko adungdungway, no alayan da ka. Ay, mala, makaamukan ijay bangkag. Kat no adagdamagkan ka, no sa dino ti ayan ti agnagan iti tuyang. Ibagam adi mo am-amo day tabakag, ha? Ha? Tapay ko mabirukin da ka. Si kapay may, ti paginteresan da. Siyempre, bakitak nga raw. Nagdamag-damag dagitan. Am-amuda amin anagan dagiti babakit dito'y kabildatan. Ayun na niya. Dito'y kalayan nga rod balay. Tasya ako, ti mapan nagtrabaho.
madali kamay dito yung ruwar ti barangay hall paray. Ay, agpapanginak nga ron. Apay, awan angay, di taunag ti barangay hall. Ay, napres-pres ko itirwar ah. Paray, nadlaw mo gayam, di nangisit aba na limabas dito yung barangay tayo. Apay, adaya. Nay, kunak man no amom amin na mapaspasamak dito yung barangay tayo, pare. Ay, nakaturugak siguro. Ay, apay aya. Ay, agasam day tangay. At dagal ala iti bakit dito yung barangay tayo. Angam sika, nakaturog ka lang. Ay, adagal ala iti bakit? Iso nga rod jay ko nakingkaan ng isit abahan, pare. Ewan na damdamag ko. Ay, naudi ka iti damag, pare. Sikapay mo takapit ang tibaudi iti damag. Ayan day ta nang isit avan. Nay, pabirukam kanya ngay. Ay, jak ipalubos nga adda agbasak-basak iti barangay ko. Imay dan, naudin ti aksyon mo, pare. Ha! Kit day to'y laing ti may bagak. Anya day ta? Naskay nga gridam kayaw. Taday tanang isit aban. Alain na amin na babakay dito yung barangay Kabildatan. Patigayang bakay. Kumawon dan. Inteng, sa dino ti papanam. Ay, mapanak iji balay ni Kwarog ta inak makikapay. Kit sika ngay. Papanamit. Ay nakmat ijay Teresena ni Marikwanang. Ha? Ta kumusta agman? Aging gaita, agdandan agakpay laeng kay. Madandanagan ka iti ibagbagada ang nangisit avan nga galala iti bakay. Patsyam! Kayat mo asawain, saan ka mamatay? Jak pa'y nakita dahi ta nangisit avan. Ay nakitak. Nakita mi kan ni Kumari Tuyang. Ay nangisit a talaga. Saan ka pa'y laeng mamatay? Agal-ala kano iti bakit? Win nga road. Kung kunan ni pare badong dahi ta. Among betin dahi ka nalaing nga agaramid iti istorya. Ni Marituyang tinakangegak idi may ijabalay. Mamati ak ano makitak nga daalaan da bakit? Nga, urayan pa'y laeng nga daalaan da abakat. Jak nga rod mamatay no istorya laan. Ay, no syakla amay sa, mamati ak iti dayta nga istorya. Apay, naggapuan aya dayta nga istorya. Hel? Imbag kumamit no pudno. But nga na kailang ababaka. Daytoy ka tirigat na kapitan, no adda maiwarwaras adakas nga istorya. Ay, uray sika, apektado ka. Katawanan ti gumatang diti Tersinak. Ay, puro babakat ti umay gumatgatang. Kaduan na ababakat ti umay gumatgatang. Kaadami dagiti ubing. Babalasang. Babaro. Lalakay. Mabuteng dan, kasanaw, ti agwarwaras adamag. Agraman kanumot tendagiti lalakay kat alaan dan. Day tati ko na fake news. Damagak man, kapitan. Pudno aya nga agal ala iti bakat di nangisit avan a lumablabas diti barangay tayaw. Jak mamatay. Tadyak pa'y nakita day ta nangisit avan. Ay, nakita, kapitan. Talaga ang nangisit avan day jay. Nakita, nga day nala na abakay. Awang makiiday. Bilagayam. Di ka mamatpati. Aginggat di mo makita nga agala da iti bakit. Ay, ngamsaan lata maikatinervyos kaw, kapitan. Laklaka ayati alaon tinangisit avan. Ay na, di ka agdanda na kagawat. Tapay. Ang mga no, sanda kayat nga alaon ti baak. Ay, sapay ko mga ron atakasta. Sa tiyangag sirip-sirip di tatawa, Tuyang. Tadyak nakita itay di nangisit aban na pagbutbut nga. Awan tinagdamag ka, no sa dino ti ayan ka. Awan, Mike. Ay, imbag lakit dahin. Dadag mo na ya. Laklaka ngay ti makumaw. Sa bagay, rumbang lang, nagdanag ka. Tadyak kapitan tayaw, di namaw ti mapaspasamak dito barangay na. Ay, di namaw. Saan nga raw? Kasi no, kadya lang maturog may tararamidin na. Ay, unay matan ni kapitan. Rumbang ko mga lain da. Saan ada kayo ababakay? Sino kumangay? Dagiti kapitan na, saan na mo ti trabaho na? Ni kumakumpare nga inteng. Maturog lang, tamo na.
Kapampanaw laang ni Marito yang dito tersinak. Ay, nagapapura ang nagawid. Nagtureda na rin muar. Nagpartak nga ro da nagawid. Siyak, imbaunak ni ante nga umay gumatang. Ha, ay, kwarog, ginanggisit apan. Ay, J.O. Ha? Sinardengan na ni Nana Tuyang. Kita mau. Linaw katandan Jerry daw, Tivan. Nay, do alalaki ti rimuar. Asos, alagan sa amot ni Nana Tuyang. Ay, pudno gayam nga agal-ala iti bakat. Ay, kunak no chismis lang. Ha? Amo kong ti aramida kagawad. Ay, jak makapanunot, gapo iti nervous kaw. Awaga ka dagos ni Uncle Kaw. Ibaga kal alaang da ni Nana Tuyang. Darasam, sakbay amala daw ti amin. Sino kayo nga basak-basak dito barangay ka? Ah? Ay, imbagtadakan, Kapitan. Kaya't dak nga alaan dagitoy akumaw. Anya ako mau asasawa mat. Batan nyo ti kumarek, nay. Nabayagan na pirpirukin mi dahito abakat. May rupaan mi ngamin. Ha? Iso ni Tuyang. Sumat, ngam agure ka. Apay abirbiru ka nyo ngay. Oh, Ket no dakkel ti utang nakada kami. Ay, Kapitan, di mo patpatyan. Kumaw dagitoy nga agal-alay ti bakal. ay ipakita yung man kanyak ti pamanagnag adakal ti utang nakadakayaw. Apay, bayadam. Bayadan na. Kaya't kula makita ti pamanagnag. Jack ipalubos nga basta latan alaan nyo dahi ta ako marek. Wan, Kapitan, saan mo nga ipalubaws? Pamanaknak gayam Mabiit lang. Yap! 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 Ayan da kiti kalaban ng kail. Ayan da! Kalaban mo't asasawam. Ah. Iti adada, naglamang ka di talikod ti dakil akayaw. Ah? Ay, son mo tanggal. Agtay-tay mingak lang. Kinasarita ka, dagiti naglugan iti nangisit avan. Dandanida inala ni Nana Tuyang. Damo gayam utang ni Marito yang kadakwada. Anya? Hay, inlemengan ni Marito yang ja utang na. Iso sinurot damo dito'y barangay tayo. Ay, anya mata ni Nana Tuyang. Binutbutang da tayo lang. Kinasarita ka, nanasken abayadan na ti utang na. Tapno di da surot-surotan. Kat kasanungay, Mare, nakabayad kan iti utang mo? Wan, Maribanang, binayadak kami nun, tapno sardingan dakon asurutan. Ay, si kalaang matgayam ti kasapulanda. Ay, pasensya kan, Amaray. Tanay, nairamraman kayo pa'y. Ay, narigat sa mataglemlemeng kunamsa. Tila paglemlemeng akno kasta nga addaday ta anangisit avan. Uray siya nga rod, Maray. Tila pangisil-silsilan kanyak ni Badungkaw. So ano adda utang mo, nasken abayadam adagos, Mare. Tapno saan da ka nga umay tontontunan. Samo ibaga ako umawda. Ay na toyang. Gapuken ka, napabot nga dagiti padam ababaka. Ala, agbayad ka ngamin iti utang mo, adi mo kat ilamangan. Ala, sigay! Ditan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VG Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdangan.